Bedankt Penny, dankjewel. We zijn één ding vergeten. Een heleboel dames en heren vroeg aan mij. Doen we nog een goede avond met z'n allen. Zullen we doen? Met z'n allen? Nee, niet Did you already put powder? powder. Your baby powder. Yan Ja. yung pa-hair ni Ana today. Practice pa rin ang mama. Hindi pantay pero ox lang yan. Kasi pag naglalaro siya para hindi masyadong ano yung buhok niya. Ay, may lumabas. Yaan mo na lang. Good morning! The next day. You can sit pangga, then it's easier. Nee, dat is ook niet. Huh? Dat kan ik weer niet. Looked it? Ja? Just sit. It's easier if you sit. Yeah, like that. Maar ik kan ook zo staan. Okay. Maar mama die is wel heel kapot. Nee, it's niet kapot, hè. Nee, zo. Nee, we kijken. Is niet kapot. Oei, zeg maar kou, hè? You said it's kapot. You hold this side. Please. Hold it, hold it. Then it's niet kapot. Sama ko, uy. Kapot dayon. Guba na sira daw. Sige na, oh. Sige. Mama. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Nag-vlog po ulit ako today. Yesterday nag-vlog din ako yung nag-meet kami ni Arum and also when I went to the city for my ultrasound. So today, free po si Ana. Pasensyaan na yung yung kalat ng bahay namin guys. Talaga. Kasi may ano din dito. May pinifix sa bahay. Mama, ik ben klaar. You been klaar? Say hello to everybody, B. Hi! Hi, how are you? Ik ga naar Monkey Town. Na English. I'm going to Monkey Town. Ik go to Monkey Town. Yeah. Ana is free today, so I'm taking her to an indoor playground. Sa next town po namin may Monkey Town. It's the closest one. And since wala si Ruth, so mag ano po kami yung aking back fits. And then after that, we will take the bus. Mag je nou weg? Ja, even wachten schat. We zijn nog niet klaar. Gusto na niyang umalis guys. Kanina pa to excited. Maar waar moeten we nou eerst doen? Ja, ik ga spoelen klaarmaken. Ipe-prepare ko po muna yung aming mga gamit and then alis na po kami. Samahan niyo po kami doon sa Monkey Town. Say, see you! See you. Guys, pinick up kami ng Madaling Loko. Hindi na lang kami mababas. Pauwi, mababas kami. Madam. Oh, there we We're go. going to Monkey Town. Are you ready? Ja. Ja? Heel goed, hè? Ik heb de navigatie voor. Oh, that's fine. Ayan, andito na po kami. Makita bril? Oy, Ash, dankjewel. Zeg maar, kusje geven aan oma? Oh, wil jij mee, Connie? Kusje Nee, ik moet geven? nog even. Zeg maar, dankjewel, oma. Dank u wel. Nou, heel erg bedankt, Connie. Ja, Ja. is goed. Bellen, hè? Ja, Doei doei, oma. nou gaan we. We're already here.
Yeah. Busy na po, ang dami ng sasakyan dyan. Mama. Yeah, that's the up, yeah. That's Monkey Town. Dus niet te druk. Nee, it's well. Kom maar binnen. Even wachten. Niet zo snel, hè. Nee, dat is ook niet zo. Oké, open the door. Trekken, hè. Trekken. Nee, trekken. Yan. Yung anak ko, una na. Anna, moet eerst betalen, skat. Kom. We gaan eerst betalen. Oké. Yan na po. Wat zeg je? Okay. Makain na ng egg, guys. O, nagbaon ako ng boiled egg. Yan, isa for me. Actually, akin talaga to. Pero gusto niya. And then, may fruits din kami dito. Oh. May cheese. Tsaka yung aking low carb crack. I will eat it. Yan na po, ayaw ng egg yolk. Parang ako dati. Kaya ngayon, okay na ako sa egg yolk. May ano din ako dito, oh. Mint tea. Bumili ako niyan. Kasi akala ko kakainin niya. Ayaw na. Kain tayo ng itlog. Yeah, try. You try a little bit. Just a little bit. Just try first. Ayaw niya talaga. Hello guys, nagustuhan nyo yung low carb ng cracker ko. Masarap daw. Heel goed, eh? After eating, you can already play again. Huh? You can play again. The lamp, yeah? Sabi niya, ang lalaki daw ng mga ano, ng mga lamps. Yun, oh. Sobrang lalaki. So, behind me, doon ka makakapag-order. So, magsiserve na sila o mag-ano na sila ng lunch soon. If you want fries, yung mga gano'n. Kijk eens naar mij. Kijk eens naar mij. Ah? Nag-chips na siya ngayon. Tapos na siyang kumain. Nag-itlog. Tsaka yung cracker. Nag-fruits na din. May ano din po sila. May menu. Ayan. May sa lunch ito. May mga ganito sila. Ja, maar mama wacht op jou beneden. Yan guys, ang hintayin ko siya dito. Hindi. Food. Hindi na to takot guys. Dati, ay nako. Takot palagi, pero ngayon okay na siya. Nasali pa ako guys. Hala, sige. Agoy. Wait for mama. Need so snell. Tama. Takot siya doon sa mataas na slide. Uy! Sige. Sali talaga tayo, guys. Kumis. Kom. Ja, kom. Kumis. Ja, kom. Mama. Ja. Oh ja, we gaan chips eten dan. Mama, ik denk dat ik wel bouwen. Ja, straks kun je bouwen. Oh, now? Okay. Ay, nasasarapan siya sa ano guys, ha? Keep nuggets. Mas lekker, Anna? Yeah? Eh, goed, eh? Pero hindi siya masyadong mahilig sa ano sa fries. A few moments later. Ay, nasa bus po kami. Pauwi na kami. Medyo pagod na to eh. See you at home. Mama, ik wil... So, papunta po kaming city ulit and then from there, magbabas ulit kami para lang mag-enjoy siya sa bus talaga. No? Yeah, see you! Volgende halte, Industriestraat.
nakababa na po kami and naglalakad na kami ngayon pa uwi ng bahay. Yan, nagreklamo kasi pagod na siya. Nakatulog siya sa unang bus. Sa pangalawang bus, okay na siya. Yan, nice painting. Chill lang muna kami. So we had so much fun today, especially Anna. So ayan, nanonood siya ng yung NPO Zeppelin. May nagpipaint kasi, so she's trying to copy din. Antok po ako, pero ayoko matulog kasi baka matagal ako makatulog tonight. Tomorrow is yung Kalayaan Fiesta in celebration sa Philippine Independence Day. So, puntahan po natin yun bukas. Excited po ako kasi yung aking mga kaibigan na taga Friesland, si Sis Rose, si Nanay, and yung mga kapatid ni Sis Rose. Si Sis Len, hindi ko alam kung pupunta sila. I'll be meeting some Filipino friends po na I've been talking to for quite some time now. So, imi-meet ko sila bukas. Samahan niyo po kami. Bukas kasama si Anna tsaka si Ruth. Excited po talaga kami. And then tomorrow, cheat day ulit. Kasi ang dami pong Pinoy food doon. Basta isasama ko po kayo. Yan, nag-order po ako ng delivery. Early dinner namin ni Anna. From New York Pizza, my chicken para sa akin, nuggets para kay Anna. And then, my garlic bread. Kain na naman ako ng garlic bread. Sobra. Ito yung the best na garlic bread ever. Yung paborito ko sa Pilipinas na garlic bread, yung sa Sbarro. Pero ito, wala guys. Ito na ang bago kong paboritong garlic bread. Kain! Ana, say kain! Nay. Say bye-bye na lang. Bye-bye! No? Okay. Kain na muna kami. Na guys, we're gonna sleep now. Good night. Good night. See you next See time. you next time. Maraming salamat po sa panonood. What? Also said the sprinkles. Oh, that's tomorrow. Yeah. Tulog na po kami. Friday ngayon, so allowed si Anna na tumabi sa amin. Salamat po sa panonood and see you na naman sa susunod naming video. Maraming salamat, Duy! Boo. Mush, mush, babush! Mush, mush, baboon.